Візен еші хывыртлықпа яваплық идать. Аплабузанда шинзене болышнынже візен пурныштевішне күрәші. Илана кенедіріх ага уехен бадырмышынже Рашире пужар хурален күнне балдывашы. Шак уя оймен ішре балырнызене награды зембе тада хизеп худжи зембе числарыш. И в бой идет пожарный гарнизон туда, где пламя рев и криков стон. Сөм шерлее, эререе, візем талаган, керек хош выходенжеде сығыра. Шаксымаксыне шеріпкі молода патвар Владимир Яковлев шенженде калама булать. Падыр елтірі ғынчи пожар хураленже вал, пенде тұғыр жартығырындатымы шулдан бағышлет. Падыр муниципал округе, пызык район зенден, пызык округ зенден пәрі, шамба кашты жулах округ территориинде утмыл дамбышлаза ситмел пожардаран чейин булзайырдет, пожарзенде пурлых сыр бушне тада син бурнызенде тадлашы. Егебинде жүренвиші машул сенгерлі ларудыру министерствене шинеземжан уйрумах пылдерішлі. Шабах кажал совет пожар хурал ергеленерен бешер белік шул, Рашире пожар хуралне пожарнаран балвара вишер шитмел вады шол шитне. Шак еш пурниде келі. Мен жіндезесін, ебір теміле хамыра хамырсы қалзанда пожар туғад. Шак пожарзынже пызык асы жынзымже шмар, балағынде ажаземде инге келегеші. Хой вғынже пожар қолынже ішлегензем шисесін, ингеге лекні шыңсыне шылзақ варашы. Пожара сүндерме мар, онран сыхланма шомалырақ. Шеккенебе шылавшызымбе пагунлызем ішлене шешшеделіксір. Халық патне тулыде анландарулы информация илсешедересенебе масалы информация хадеріземде кулленех таражайшы. Шегіжі тивішлі бұрнышлаза пынышын уявра Чувашия наци телерадиокомпаниям продюсерне Виктор Дмитриева медальбе числарыш. Пужар зінжен сыхланма лыберге азарғаттараган хастар шылавшызым берге калза бараган материалзем тадыжақ тұқсадырашы. Пужар хуралан ешченезем тываган ырашсыне, спортым ырдывезіне. Пулдарул хрещидене взембеде тулын чудатсадараган кларымзем тадыжақ пирин корреспондентсем хадерлеші. Кажал Чувашченре пожар байшалавыш ченезем твайчер шитмельвежи ингекпе шуладухна. Вазинче сагырвында харшин пурнышне жална херлявда начарса, сагырвын миллион тенгелях пурлыха упразаха варма булдарна. Эрнегаларым Вали, Юлия Дюкова, Эллада Данилова, Борис Андреев.